madem ya. Dul. Berapa ya? Tak ring saya nama Malia nya. Bener Mak. Di DM Mak. Apa di DM Dia jadi menggoda. Lek bu entau lah tuh kan dia. Tahu. Ada apa geng? Tang kinta ke kakak tok lep tole ngalak tuh. Ya. Pero puk mali ye ko ti matinggal bentul mo. Are kabolo hoy kagilebon mo le. Wah, para kak, mata sepor kepe. Tabarang birang wah, mitong soko nak. Bawa bodong mak aku lu. Marah cuek tuet lek. Maren pan yo bo nyaman sekali yo. Yo bang mat. Otor keluar. Malia si cuek habis. Ya. Bener-bener rasanya kak. Lek. Kakek tahu tak apa yo? Tangan telecak lek ngak tak apa pere cinta nak kakek joy. Midun. Nih kak, kopinya. Kibri ku lebih kaki lah. Ya melang kak, mau tak beri ku lepas baik kopinya. Duma kibri ku lebih kaki. Kan ngabas kaki boleh langsung manis kopi ria. Duh lah payah. Duh. Tantang kelebon re. Pas mesra melol bang fukat benar. Dua praban front. Tak usah ngucol kembengan. Bandar narik yang tero kopi kan. Ta tahu hoy kakek fu. Jokin lo kerana nyaman ku bena kakek fu. Dah ya. Yelah ada Lala lala torok lah jagi kebiaki lagi nom tang di boy. Ki anyar ya kan? Tak rapi ya bun. No, duh lah. Pada kampeng apa kakek? Beda apa front mi kan tangi beka tak nyaman kakek. Sing koki burung atela fuk mali ya bun. Yang bo kedua bandul mah. Bencak pura punjal mun ngucap front. Sing kok serius bun. Curak ke bayi baambeun benar bun. Kedua bi tinggal bantul mawi bun. lah kak, cuk dek iya. Benci aku je front. Serius engkau bu. Curak ke bayi baambeun. Pun entar ke pasar lu. Arah apa tang buk mali ya dia minta ke mana careta kan. Mun lalaku hidup udah kanan. Sabar dulu kak, ini cek kalah emosi. Tanya Aki dulu kapuk Malia. Le, ematura ria, muntretan bini ria, pamulian, muntretan laki perembeken. Teti mun beda apa-apaan kau tu nampuk dua totoran kang ko. Engkau kan benempuk kariwak dua Apa benembuk lah tak ada. Sehingga aja tak tor-totor kesengko. Ongkuan kaki Fron. Iya kak bun. Coba tanya Aki kapuk mali yang tak percaya. Munde berarti lah teneng tak berboleh. Lakar pulang mbak mat tinggal bentul mawi jam ponget nenget kata ngempu. Main rongkok yuk. Mayu kak bun. Dia mak apa? Lah cuk dek iya. Le, tangan puk ruau di kasorang le. Mun bening kok sabela sapa boleh. Main Fron. Kak, Allah, kok ki iman ke ban kak? भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है Tina lah aja lebih dari dia. ये रास्ता तेरा Lah tua bayi mentor tadi pasti. Kok mang kata? Kau kira mang? ओ तेरी सारी शहादतें है ये दुआ तुझी पे सारी रहमत Bener kelebon lah. Marah. Cuk pangkempang respon gejala sosial nggak Arya. Ini cuk kok ya tak rapat. Beni dek iya bu. Kakek kan tantretan bini. Engkau ben kaki satretanan krokari wak duaan. Wak apa bi embu lah tada. Tadi mun beda apa kaki kau tuna atau totoran kasengkok bu. Engkau tak kerjet. Mun pas ternyata kakek ya lah kau ganggu bidul mawi ben mat tinggal tapi tak totoran kasengkok. Mohon kok acerita. Pasar apa Agun?
acara ke pulang gara-gara Ria. Engkau nggak Ria saya tak bisa acara tak apa-apa kau bukan. Pola na beun kun ngiding daun geger. La acara ke. La atau kara. Le. Engkau Ria. Lebih eman tak beun na beun. Tembeng beun engkau tibi. Marana kan ni sere almarhum Pak berembuk role. Sati ya lah beni je mana. Arak tan arak. Sati hari Pak apa ngakui otak. Beun je boleh front. Tadi apel. Kok tadi mata-mata ngak Ria. Apa lenje yang kau berdiri? Apa tele sosol bi kakek? Ya mata eso lamun bon mangkat gereng ngaji ya. Ya tuh nakin tuh. Jelah. Mari gede ini. Cece mangsa dia ada tak cocok. Apa-apa nanti kekerasan. Bener banget Bu. Ayo mulai Kak. Kok mau lihat bu ya? Tina. Apa ce kalak musuh. Apa lek pak tele sosol lek? Mulai yuk. Apa bro? Laki ibu udah dina ban. Lagi itu titang anak. Iya Buk. Bun, bentar bun. Apa kapel tak kenal.